kumli maşetigin. Okay, kat live ngayon na. Ikaw na siyong tigin. Kayo. Let me see lipan. Kosrae. Oana. Kulo. All right. Inganin we kung bilin singya. Kulo kaksakin God. Kaya kat live ngayon na. Ay. May plus Kosrae. Paing kom, siyaw luman, en kom arswayan. Kat kulo kaksakin kom. Kaya arsluman. Nakada we kom bang kaksakin God. Kepel siya si bel. Kata taga wen apel na kayo wakatara ketas taga taga likiyac militut. Kaya akketeyac. Akfonye la outline siya tigin na likiyac tuste. Taga pel chingay inwan apel na kayo kata ngesesyung kon we got kepel chingay like share live cast lowos kepel chingay like share live cast lowos kepel chingay when a banner chingan akalimingan. Okay. Nagegat share tapani na arki kata shikmeto kata usiepe sukoona kaluko onan alalla nara kepel chinga te sumnal tikin treskal tikin na shikta una kadin talong pel china kata fachini kata follow guess la ke onin me uso asumnal tikin na kana ke proin guess la nagat faro Samsamin Paing last na sin metlang kaya walas ko sa we announcement si Lu makadin na nakfresh. Okay, benching and nas we got ke sharing live gas up. Lo malap. Sharing in Nga share. Okay. You got share. What's your good sounds? Tawag ko yak. Yan nga low. And Texas ope. Ay. Well, anong fakan sa school nga. Tawag ki. Srui yada. Okay, gulo. Angat ako nga. You go in the best up.
tigin Fagawan pe unjaya. Amog ni chilula lalash. Na kom met las Kosrae ke pelchinga katie la ni besta efilan el taga likiyac ike o pain ko vos kulo man lab ni besta ke arsluman. Na met na ka wo wies ma aspeke life gas ke pelchinga pain ko men ko maswan kulo kaksakin gat ke pel makum tolla kun taga ba kun la long me lututo. Wanang akalam ye pianga pelchina makadelye mo nana yakateshik rumor kete fasum na ke proktakian program tanye na kete ngishe ko wana banner singa na kalamingan like a share life gaso I vi naspe onzugo tigine ke shidal gine kete sang pe live in wangen kete fashpen na met na ke program mo Kal tiging kom kulo man lab mran along percent Lakna lang. Fahk. kal kulo man lab kal arshing Pelchinga. met large ke pelchinga pain ko vos met large Kosrae kate Malap. sum na game daw ken program lajan nas we got ke unin keslan na to ko yang na kate sum na tigin sinin ken Washington and tagarela me si proini keslan na kat fafash na met kal bange we got
Well, wana kalamya da sumnal tigin KahsInKol tigin Lulap, right? ana kalimiluman, lumalap jinkat kimit na mawikat yang taringan, ngan pain kawas na kaywa, and makosashuyan, mwenche sinashish kat sa siyakin as lowosan, takalowosan, kadin kansisin chiki kastan kat kikasingi. Naknaswikat, metdigi kate, mukla na siye, rekmalan kat wedok lagi belsingan chiki kasha pa kat fasnamet. Kat siwid be pasta yetom, kat flatlash, kat molzi fanna. Kat la Leprem, kat la Isaac, kat la Jacob. Kat si sana kilang si spama wen kulo si fan na natin da kamisya cash meta. Kat kulo malap na siyum ke la malalum ke plan of salvation si lumingin kain takain cash kat. Ke fatotole lash ke molin met lash ke mabespes. Pingana len kat fatotole. Ke mol lash kat fatotole. Kat ngesesiyum kat tapatamash. Inanak na si filbe awiye. Insiers na kimapay si waslom ki kas medalom. Kat kulobe na assume ki lang silom gom sa paema when kulo si fanandum inda ka akkalimi lang si singa na sis na kewa. When kum akkalimi na sis la kat ne eken met kuluk takis pen lang silom tralep elal panangkum takay nakkalimi na sis. Na lang si silom nge infinite wangin sa fly. Lela na sis na kewa ingain fatamais ingain loeng na ke. La wangin siye kain lang sikat wanakum. Katta ka molin mwet e ashen sikat fototo lewe. Te kain si vidba fast na mit. Kishi pen falet lash. Kishi pen nikun lash. Kishi pen oyen met lash. Urek maloma wangin safla iya. En kat mwet a fototo leke. Kom kolla nige safla. Likiyac ke molom fin saksing. Panang lela na sis na kewa nakilen. Pan wolacna askalena elang silom na sis. Kat palakin mapespes ki molin metlash. Pakanden sis. Ekin metmas. Palakin mas. Ngal mano. Kaino ye pespes. Siya kumitake. Mainge katlalal fungi mamata kay nakfototo ye kat na yirum. Panangat pray kashkewa. Ki ailment lash inge. Ki physical limitation lash. Inability lash. Genik na kewa magat palakin. Makushegat lagat ingalensap ekom. Nanakmanas. Aksikosok yekatle. Akfon yekatle. Nanakmanas. Laen fakakat. Maskin gemanos. Kat ngeshesim kat papa. Saplak mekalkati. Dela shama talge when natum Jesus Christ. Inaraus ngakla. Indaga aula shauswanen. Shasa falmain angesh. Maurella shafalet. Kakaino ye best mausia misiesh. Kat ngeshesium kat papatamash. Nanakmana sakfon ye gatle. Praila sa tepe tui. Eka tepe mankan la. In prekelos na kewa. Masak penamtain beli nasulla. Yokshala ki pelsigi. Pelsi mitla sa fastigi gata yok na kanla. Ja yok befosjeklensjau. Baineng. At faksje vinsjeksium kat baba. Leila kuminasin maslunsiau na kewa amdai nasulla ki pelsigi. Inganak missi. Inganak kalem yakes maganyikat na kewa. La arsh isustesi arsh misesi. Da yok tigi na kewa kaninita la arsh foloksilom. Ingain da ka ismetlom. Kat kewi. Eismol mabat babakalang nanakmana sakwe katle. Nakimapay si waslom. Panangat pray peke met wiyash mamtain prison ki pelsingi. Oye fakya milos kapur ke. Kat nushe ko inakes la talala siyainin kapur lalos. Kafin ne met wiyash met lili met lalama.
for likun prison the pusi matawash lan fencing tanye katong sesim kuminak manas akmalalayel katong sesum kumche kana sesh kadin katang la mashaf matagana sesh katong se pesum kumche kana sesh kadin tuku fin kaslom kenem kataba kadakolan fahk ki kaslom ki kasinge kat faklo malap na selos lakewa met kol fin fencing inche tu in prenasum the Mr. Paelom, oye Paelom, ingan cash got kipel no pessing, kinem katlalal fungikom. Amen. Nanlipan, Bella Falcon Room. Kay guloman lap tikin treskal ke Roini gesla shilpe kulo kaksakin gat ke mo lash na gaywa. Wana ga dakkan mi nga gadina ga limpe mit ma tokosram na nga. Ni besta evlen to shie gulo. Tamul ranki espol guloman lap tam tal talpe upeker ke wana shi uspe. Na wana ga dakkan ne fingum daga to tena kumash na tena likiyac oana. Katlen wikom akketeyac ke arslom in wikat agona in long. Nakadesum na announcement ka from Paing class ke pelchinge na katfasang na sil tiking treskal na bangin from Paing class inaulla mit kulacnsap lowos na gawa ki KahsInKol in silbe na kalwini magat fahk pienya kulo kaksakin gat ke mollas tikin magilangan kulo manlap igaw ba may Luti matagain akketeyac ke week na phone siya pa ito ko akketeyac naketos taga dinagula nage Srui nge pangalation shafla shi nage me unit aktolute shafla yen koto shin the next week Srui tukun Srui fale gade shon nage koto sasha spring me 2025 na nakilen bella tamtal terry kulomalap naro kepel chinge kat ngay tang dana topic na wo wuchi pa taga na shish na ke me Srui shinge pagoten na shil shashrik na taga ke metal on me gor first ton wuchi na ke angalon gor ton wuchi na ke angalon gor na noena bel na ke wagade shi ke gadin taga likiyac kaiskata summary ke mante na ke shette na tiginel fataga na ke me ako yen malutu chinam shinge kaya taga shipe wanain kalwine ta fototo ye na ke kunokon ke mante tuste parni ke shette to koyang na kaya sum na ke context we me iplu mail ka iptolu mail outline ke tuste amoy pangen me from in pain met lash we mine nak first check ke pelchinga ta ngan chipe kalwini na me lesinem tolu ma ka from gun ke tuste inge na machimedan pangen kadin summarize ye akketeyac chijes ke ma fahk ke nunan ka shafla shalik shielalan elalan sheep na ke coach na samosta shie plain inkalensap chijes na ke week shift asho when na sheep ingero mga ito ka kalem ke akketeyac tikin treskan nga ito ka tanga lechinem tolungan na fintrap malabo pa kadin pasal na likiyac na shish me kalmen saptalon me gor nan na ke nanan ka shinge ito ka na ke nation nga pak sheep ko ito ka liye fintrap pa kadin liye na ke future event ma fahk ke pacl ma fahk nga PM lutu chinga na ke ma fahk nga amoy pangen from in kesla pain met na ke waina ko la pena inchias na ke maliti chinga ke pel chinga avlogon na pel na tikin treskel lan som la from in pain lal na to yang na taga fahk na ke summary lan
kaisikunogon ngan in akyokye me ngasyan ka lesinem to lumak mukosli yung to singin nan. The interest call in bay ka the flood near room. Bay kulo malap si sang sukunan. Commute. Well, Pella kulo malap long last na siya ranger siya tumungan kulo lalle solchen na sa match bang. Pro larkin wiowos. Tiging commute. Stuck local. Pangakungan lang yun ah. Well, if in compact na pang namnas kat mui. Well, when I goes long shin, itawi for fin and melem, aquaklan got one matafung leke, kadal leju kaksakin got ke, uda ko unso ko inan lalakading ako lang share na ke, Luti maitaga ke, pel na foto. Pel singa da sumnal tikin tresk landaga, rela sham shamin Paing lan nagat fat namin. Tikin treskal. Ay, ikaw, si stuck look ke. Ikap si masikiyak taban ng tariya, ngan si Philpe, wimet si wiyak, ingin pain gawas kayo, kagat KahsInKol, kulo kash lowos ki inge. Luti si makat matayang na kaya si Luti makat nakadin take it lightly. Malutlut siya ala na yok, tafilala na ki
kasensiak si masikiak sin met force cash up si kasen rie menga fak menga nang naro ngan kan we small mabat na nga convince ke non ka faksingen na ski election i long na ke ko tram ke mol mabat mol mabat si fun na wang in second place ke masikatash kenge na paneng e falbe na ngan sisla mo ilya mga raingin na ke long na ke la so Messi ale Yorkshire pero mo luto singe taka ki pel singe ke efer yak finan Los Angeles oksok nge sok mo singe kat lai ay earthquake kainin mama sikya ke ngatak siyang ang yekom tasak ke mot ko nage masikyak fin fella son nakatapang son pena shak pena son scratch the service mange ana ke nga fakki katapel somla Katalan na into incline ke phone na ta siya fin cut of communication siya when le electricity na when le communication traffic Tigin. Well, tigin nga lang frozen. Kalash ipsilu matina woke Beijing kate sankitin bellalan relanal floko. Tigin treskol. Naro ke Beijing kat first penanamit na ke tafiyen from lal ke current situation lan failing in. Ito ko na ke malutu chike metal long me gosh ne fos me tong china ke ang alon gosh ke kashin Kulana ta sho ngalila tigin el show la ngena kamna el arsh me internet service problem ngena to ka first na mit na ke takan la flok te fahk fashi shamram lala metal long me gosh fos tong china ke ang alon gosh Mwe Read plasha if not purple na dum ikesh la akollah na wana nga kalam ye Paing ga ta ka shipper shika malutu kamande an sumna ke shette summarize ye na inchi bakes makin gat la men na yok shpe shi mai ta tangal shen rio ko malutu chi matik interest ka la ta akte yen wana ka kalam ye Paing la sinem to lungan pange ka ta ye na pa la me chi je sham kun ke nonon ko ma kalam ye ke sheep echo ne kadin le PA Fearland sheep code ke mariching me shel sham kun na kon somos la me she plan na ke kulacnsap cheeses na ke week sifac when na sheep inge ro na mariching ta kala akketeyac fall in example na ke marita kalamila ngata marching chari kung kidey ngata mala kung she manim nimak nga ngayon na nuk kung she inenalok na mga tigin na taga akketeyac ke iptoluel fakloye ke tustea na taga me pon falla na ke ngalila chat na sonna taga nga kada fashion na met na ke me shenri gorala mga falla na ke dan taga na ke shenri na kadam ta ke mante malutu chi ke mante ngan taga alle akketeyac oye che tiginel cham kun Paing Kellen chaf lagat na kan li mapol sim na sil tumoting inakes makin yega del akkalimi ke sapta tolu ke kuno kon chike mantian akkalimi la me na akolla na ke ore ma wona ke yo el sim na sil tumote akkayellen akolla na ke ore ma wona ke yo na me chi sang akollang pakaslan god
Nakat fahk ke mantea oka tustea nake kuno kon chike mantea na kelimila archip shiklu to ke for single nake single tolu na single akos nake single likos kelimila finne ke pelkeo komtuna ko kelalal fungiloman Paul pange sham shaflalal Paul na shiltumote sham shaflalal Paul na shiltumote len tako na tuku kelalal fungilala len teflea na ipsia shikyak luma katakle ke tusteapa len akosten na alle faithful na ke kaslan God na ita kana si komising ita na e papin na nga umin na rawan na ma situation ma tigin tres kale lakkalemia masik fel nga ina na esma kinya God may lutu chinga ta ka ta yela me lain shaf la kat nikin la le folok nya na ma si ma ka tram kin ke tuste alle akyok ya ba flok silan lem nge nain pakanya nga utakyak metlalal fungia pa ma si ma ka ta na the next prophetic event ke timeline lan God pa shum lege siete solungina sapta ko fosingal tolun ke singal ko we sie korean sapta singal me ko fos lamngal nage lamala ko evingat sumdi marit lungan utakyak lan metlal fungi siya mo in sonol Jesus Christ ka tramang men evingat liet sapta longala ko ke meto ito ko me usie context na ke may lutu chema tigin na ka kalim nga we bena context na ke kunokon na ke Wednesday tosta medalong makers popolyak luka tainge na katli from lal Paul na sil tomote ke lu tomote sapta tolu fosingal na ke singalit course len alle tu tomote alle pos masikya ngena ta shapta pangamay na kunaro kung tu na ko tu ko ke lanyak morit na siya persecution morit na siya mong tu na ko may kumfalayak na akluo kuminharu na ke kaslan God be faithful in the word of God efal champramangan na siya may nafingat sum na ke mutawaek ang sapta tolu ke luto mote esang malutu chengan ta ke luto mo si sapta tolu fosingal na ke singalit kor Diving got some really force na ke yang and ipsimet ke sapta tolu singan na sure enough matik interest ka lakal mi ma pole lakal na chil tomote ngai papen na taga na current na shish mishing it el me el taga alle fall na ke pela ka din taga long simlal pol na chil tomote ngai kelen shafla kominesam la kelen shafla FR may unga yalalap sikya. The meta fan non kakelo sifana. Self-seeking. Long si money. Kon kun efilen. Elo sifac kaskas in akollah siakus papa enina. Nikun sangulo. Wang non kan alu shelos. Siakus papanine nikun sangkulo wang non kayen alu shelos. Elo siya tia kalang tia pakoten elo siya met leshik salalel follow kasi mawo. Elo siya met katashik supoklot arunana in chevalet. Elo falang siya may par yoktiki God. Elo sara alu lalos awangan kotakoke. Elo sara alu lalos mena lama awangan kailos eiske. Fosina again me gospangan. Pole lakas akas makanil tomote liye masikingen nang. The interest ka lakkalim yung masik finfela. Na liyan lalasit pa flok nga. Tangak siya filang ava flokon na siya. Na ingin na malutut siya mandian nga ko na la akollah. Na ke me or mawuna kayo.
kung te kay na akollah nag-orep masima Paul in fact na siya tumuti na kaya spread the gospel. Spread the gospel of Jesus Christ. Crucifixion, dead, burial, resurrection like Jesus Christ. Pa, shubay siya Paul in malentuna ko kay kas men pa na ngayon kanigin mo so ko fan. Wangan masyaya fel kain mo ligat lang nag men nanan ko siya may taga sam pinyak pe kemaliti o yikang. Na mesika sanong kat sano make sure fan si ke calendar timeline lan katlash katla leprem asik siga pam mesing pa rapture sing utakyak lan metlalal fungi. Na even ko magulan na kemasing kumena kon for lao le lal fungi. Na Paul el fact na siya tumote makunong bangay kung siya met nan ka kelo si fan met follow met salalan met siya lal fungi na ke gospel singa mene patte na ilo siya som na ke ungay. Pangay makunel tumote lentuna ko if finne arsh opposition finne arsh matagalayan na lentuna ko napapolit ko ang takke fosinga ufalang di akom na na tuku akom na na tukun may Luti log oyan mo log asupasya nga kafeya insun kom dia tayo lalal fungin log mong fushash log langshi log mateng log sige nan go mweche katel ekal lang katetel Saul el pa chief persecutor lan church matlal fungi ke el kapkapak lan Judaism el mwechu se el lalal fungi ke masa tasakta el tenali oye si machisel daga likiyac pa me masaya siya el da recheck ilya Jesus first line with Christian on his way to Damascus keshupen pakoten yoklan God Jesus el tuyang na siya la Saul efom kalye el kalye matlalal fungi man pange munun Christ body of Christ matlalal fungi believers in Christ pa church the building siya pa church pa mwet lalal fungi nara in Belgium kun na madalento luel utakyak na me Damascus toko yang elda ka samaslan kayen puke New Testament ta shike non ka or malan ka to chief persecutor silang church inge na el somon na sil tumote tu na ko finalanya ko ay kars line with Christian met pangay pakoten yoklan kat na sil Paul or Paul ito na pala me siya lashken katen mo lalikinikun lal Paul el fakela dalang de or malal para aske mo or ma kesben pakoten yoklan kat na sila el ekalla na naklalan daga gospel parish whose gospel could no sing na siya Gentiles and Jews alike nara el liye matayin breaking el matayin praise in finan Rome kashafla la lelita la en wagi pretty soon utat lele en wagiel na el shunka na shel domodilen te falle klalad fungin lal kelen shafla bang mai shikyago ta meda fan nan ka kelo shifena langshimani konkune fulang ta kom to mode kom tu ko ke kaslan gat finne lanya kom tuna ko bang mashima evin kom ne papa she evin kom leadership in church evin kom me uncle she evin kom auntie she artalig angan kom leadership in show loman our responsibility long now Paul el banglol tumode my son in faith relationship she might build na shel me tumodengan el alla som lie istrilan tumodela el na kel shrike ne grandmother lala nalatel na kaslan God or lente malikan na tumodelan the malikan na kaslan God when pangamalene na na ke belshing we're talking 2,000 years ago relevancy lan Trump mal Paul na shel tumote na ke 2025 is very relevant it's applied today kung di situation surrounding us ingena
mwet nga banan kan mani nga mwet nga papushapas mani tal forja kya mani dana na tia kalang wan kalang mwet pa na leshik nga salad lel follow kasi mawo arulan ang shefalet kat forja mo siya nga nakong kaya kung lang malito siya nga nga ko minanwa na tumote katali ipsiak lungan ta katana foshingalon ko singalit kos pamay topic sheet na kemantingan ta kakingan katali ta na pole lakam na shel tumote finko kaslan gada pai ushe maliti pai ushe kai kai kat katin shwas lang na kemapai lan gada te fashion te lut lipanel som na kaya te government te or malaga wangin makain ilya ni insian may chinakshwashi man pangamas may na nakshwashi gala kas mo lan God katli across the scripture in the beginning was the word was with God, the word was God kasa eklaman may tel so misha fin shakshine in ushe isus lake ngan lan God singe katin dagal riti bible kaslan gadin akshwashi gada finger treaty for single on kosak fact mo mas na nagawa utaga ke ngan God e arshipe in Luti mapaye in kai in akshwashi in akketeyac mo shwas the mitlan God in shwas na akollah fal na kere mawona kayo na kumdi fosh na galimegos mga ridi pianga situation lan me mo lan fella singa na ke oya siya na polin matake meta sol garson der maska ik gilyat leil kasi ben bakam ni ko kon katingin ay dito na siya tumote nga so man working up pretty soon na wangin na pangamay na kunero finar opposition finar lanya kum ke mga tunaga kumiteya lima sikat na sik finan listra iconium and el 44 orela church wata lanya Paul and nakaiwal sumnawe the ultimate example si mapoli lakkalim ka fash shibbe fash toko pa finchaksine Jesus Christ wang na pa maguliklal Jesus likiyac man na kayo wan ka siya left all his glory likiyac man na kayo wan ka siya takalaman may tayo nakfashil ang kenikin mo sa mga kuminain tuyak isingen na pange for lauliak si mga eutak yakat ke rapture siya manifinte nakadata ka may kunokon Wednesday tastan context lan metolongon akos popolyak lugam tawag ke meto saptalongon limay korsan katakan na 7 years of tribulation pangay fans may sikyak ma sumlatari wanaon sugulan mat first class melem ne wang matafong lakakoklan gata sumlatari sikyak na rapture si bagat sano na 7 years of tribulation ito ko nananon kasi ma Israeli code sheep ngan ito ka rally na 1,000 year millennium pange and si mga defash na mit nage akketeyac ma ito ka nage-shen yung tingin na foundation nage-kulacnsap siya nga dinakula nage tuku kulacnsap la pa kaslan God magayin wang source siya ye usi akollah siya siya yan gospel ng Jesus Christ. Na evin kom ne siya, papa siya, evin kom uncle siya, auntie siya, evin kom natin siya uluman, o kung tayo kesla pa pala siya nga Luti na siya matsiskom nga, pangayan siya ma, katel som na ke, fos siya na ke megos, liya na, para katash ke situation nga, kat lang siya mani, yok tigi God, kat som,
tinanan ka halu kat much kat me siya kus papen when one makan sang actually sinful nature silash finkat ketalik nata shain akos ne papa kaslan kat maten apaganda ka actually one masya te fashion te makumaran o mataka ke me ngon god na yung daliki forsingan ke forsingan kosingan mas na ke wa utaka ke ngon god panganen si may na nakating kapash na singat katikain kalam ke masimnalan god ni ke nakat issues te ke ngon god pang regeneration si masamsam kinyak ke bible pel pole la kalami pel si mche for laulia ka el born again me born again chingen when mi siya na nashi ke karda na vidan kum for laulia when na chisel fat na sil nikatima siya truly I say again, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Nara na may change before laulia issues te ke ngon God pangin beljima kala mo mataek tako as you obey kaslan God tak sisle kan ngon God tak sisle kung we kalam lan gas at tako Paing kung Luti show lomo ke gas mo if in kom te na may shikya ko so poklot arula nang chefalet elos fel nang che may prayer yok tigi God elos ora lulalo sa mena lama awangan ko elos iskya katliya mga shikya kingen Paul fat na sil tumoni kang kun liki kang kun mwet kang liki mwet kom stay with that crowd stay away from it naro kaslan got mode to kan back as makin yagat men meshi got sanong rapture utak yaklan metalal fu kadar sa ngasum na ke 7 years of tribulation jimai kadar ka psalla ke mulutut ke Wednesday tastan man makayo na upe shikyak liki na mashikyak niya na fela sing ar ke pelchinge kate fash na met katin rala me malutut na ke tustean when Tuesday to ke sham shuvok singalia na Friday an to ke sham shuvok singalia ngar to ngar rani malutut tungan to na fash na kate to ko yang kate usis ko na inanalalo na tikunon sukungan na kada sumnaral tigin tres ka dan to ko me paklashi mo tangin na namnas umang na bible tu mani finash sumni ke sham shop chingalia malutu chige tustian bange inche walking keneklan god inche walking keneklan god e aske fos chingali kos na ke longolakos sham shop chingalia wana tigin na la kate ya woke tustia bangen me sham sukuma leishi med ke sham shok lam ngaw ngan no phone abangan pen ma sapta shi mai leishi med ke bible na wisdom sham suko bang me acrostic sham suko bang and I think that li alphabet system jilan iprunget an arch consonant long lu na ro consonant long lu ngan no phone na ke sham shok chingalia consonant represent line algos ko fos algos na algos times 22 rela 176 shovok igналон gos fos na consonant na tolu ba ta kana keng kimel consonant metan ba aleph na ke kashipruan aleph bet kimel na ke shimle fossingalikos na ke longonakos na ke laita siak tolungan no kimel singa line na ko wam daw ke laita singan kimel rela fossingan dak pangan wanan acrostic wanan pangan me structure lan masingan line algos na ke men alphabet shi ko consonant shi
Narod barela alkos long lu rela 176 to rela me leishi mit saptashi mit leish. Na mashi malle wo ke mashing to going academy shamsu kung me o yelan gat na ke masap lal. Even come some ready shamsu ignolon course mal course nge arke kai shifos na kewa depending on what translation you're using. Translation si mga maging ba New King James Version, New King James Version, nga kalami ke tu stela, fos yanga fos show long luo, nga tenalie kas alkoshne. Ta evimta umuta ke fos sinige fos show git ngalon course, you will run into one of these words: law, testimony, way, precepts, statutes, commandments, judgment, na word. Even comes from every verse, we depending on my translation to ngayon wala nga kami ang arit maging New King James Version. Nga liat na fosya nga ul na fosya klong luwang kasalgos. Either even comes from may arsh fos na gawa arsh KahsInKol mga repeat piya ng akkalami piya law, testimony, way, precept, statutes, commandments, judgment, word. Namni ringat dito na baba na kapas na ke sam sila may Paul na siya tumote. KahsInKol. Fingom niya taga na pa na simle ke masaplan ka nga. Testimony lang nga pa na simle ke nga siyam sunga taga sumos lamang nga inakalim na sin mwet Israel nga la pange masimay na kadinash ke pel na gawa repetition pange me certify so makanya emphasis lan masa testimony oyalan ka precepts ka commandments nga wanay someone yok ke force siene ke force show git ngalon ko shngan. Every single verse you will come to this one of these 8 words. Inakalem yela pang machamay kol ko sa metlan ka talik na din ka nito Israelites. Komina ko nito masa mulkun masa plal. Liye mal sumosta ke oyalangan. Ke commandments, ke judgment lal, judgment. Ke kasmol lalingan shike liye. Na may ngan ya konso kong kalwan ya ki alkos ngan ineta na pangan campus, pangan akwaklan kachilal Abraham Isaac Jacob ngan pasim na yung kasmol lalingan. Evin kong dahil ke siwas yuru, kuos pangam, dahil ka ni ke malikos ngan. Siyum na ke 1-7, for siyo kit nga lon kos. Katalitan na mariti nga man silka daw ewangan tasyak lom ke man kumta na pangimasin example na ke me masaplanan so shall I keep your law continually forever and ever sige nan ko kumta ka meditate ke kasnan gat ke sham so kung ngay siyum na sintik na din gat ngay Israelite so shall I keep your law continually forever and ever. Fosang alakos. Blessed are those who keep his testimonies. Mainche wuwo. Even kung daga shukya testimony lang God. I have chosen the way of truth. May truth singan. Pakas lang God. Wan mapailan fella singan. Ngara. Fingat song niya siyam sa kung ito na na yok sipe siya. Nakataka na kaya maritingan ke me tustian ngan akkalami inche wo king kenekwan God. Inche wo ke kenekwan God. Me lata tolu. Fosingali kos na longalakos. Ngamoy kulacnsap lom kuming kalang na si tanga fakain mol akos maliti lom pangan cash maliti cash lang God. Guess na matak tanga fakain aklen wala na lan Mwe lom, Mwe pay lom, kaslan God, Mwe pay.
Amata fin fella kekadin pel na foto nikmet okan na masap commandments nimit panang faga guys every verse come across those 8 me mga kalamya kasal kus mga kalamya masap insiya kena malab inliye nanan ka lom pel na kaywa justice nanan ka justice ka judgment kung kay mat fuleng elosyet ye akos masap lom commandment papelen na kung riti for show kit ngalon ko ngan no phone na to ka aklenda na mai sang yak shi wasye mon lan mai chi talit na din kat ngepa masap lal cast lal oil lan God testimony lan God kain mangan in sang yak kriget na if nga kum ta na ge me aksha fila na ge sum na ge kuno kon chika friday ngan na ge me shilalen ke na kelal fungi ko ta ka na mol ko oilan me mol la to ke kaslan God salvation come from the word of God but like that me ngama on course war WAW na ke kashi pruan da ke fos angal chie na ke angal course 1 2 3 4 5 and 6 pangan war consonant ak on course pataga may lutu china ke Friday angan wanang akalam yang atapalla Wednesday tosta when Tuesday taga ke shamsho chinalya aranga kapasang pena shamsho chinalya ke Friday an kadin fashifan nara fosangal china ke angalal course akalimila me sulelen ke ne kelalal fungi fingat sum na ke Kashmir ke na ke fosal course ngandana pang me salvation taga ke kaslan God lalal fungi masaplan LEUM God na ke nga fam mo war consonant singan pa war ke kashi pro na line al course kan na phone nam ta ke laita singan war akalimya line sukungan pangan acrostic pangan oyen me shim singan me she akalimya repetition law gas laita singan ta ke force al course kan na phone na in ushe repetition emphasis na ke gas al course makat takan la pienga in me kunte malkan la pangai yok super ye wana kon takon wana meditating tool kom ya kon broi ke mang men cham ngai on broi kom yok mang to yok liklan met loma men kom matana meditate ke kaslan kat na ke masapla na ke oya la mang eta kan akshiwosh met ne akalemye talin de malkan la katching na forget relevant silan sham me du ko iplu ke sham shok chingal na shikum na ke molla ga da ka cover ushi na ke New Testament tangena ka focus na ke fos angal china ke angalal course LEUM God akamya laban lang shalom na shi amulia la wana komole la ke nanga fa koin top kolos kaskas ko ke may ngalalal fungi ke kaslong oro da ngayon ko in kaskas pa pela na kaywa the finchak lok inan kenanan ko long nanan ko cash ngay fa dieng masa long pela na kaywa netuk mapat kinan ko evin kum on kekin ko broken mange nga fa dieng masa long pela na kaywa netuk mapat pang ma shim le sham sung shim na shin tik na din kat ne samwe kal wen ye ke line show gi ngalon course for show gi ngalon course repetition relationship emphasis la in the mal gnyak le nga fa mata in chikosok pa ye mayen nga shikein akos kas in Luti long your word nga fa fact na shin tokosra makom sap kun nga fa tie ak makinya nga fa palakin ni shewo ke nga akos masap lom
mwe ngarulan lang si kaslum ngasanakin lang si masaplum ang afanan ko yok ke malutilong kumeloing na shish machine pa pen na kadina na kaslan ka de wonan Siang shok singalya na kay iplungan lata tolu lata konkor som fan na ke ma poli la kalmeshil tomodi na ke lain chef la mga isikyak ta frak tomodi kom tu na ke kaslan gat malitia kom kinnek yoman ke grandmother tu man ke kaslan gat kom tu na ke mga ne lusot na syungan man kaslan gat makay na pa kay nusi mapay siya na si kom ke mul siya na vinga kom som usi may lutut ke me tuste Friday an shamsho chingalya na ke mashi metol smosta ke metol ng lu fostong likos na ke angaw ngan taga na fon na mana ke wanga ke me ke Jesus Christ Jesus el fact I'm the way the truth and the life no one comes to the Father except through me nara fingatli mana ke wa mata ke Old Testament taga na akfonya yakle akpay yakle mana ke wa ke makalam yakne Chisel el fat nashel, kung fan lang silang katlong ke inchiyong kaywa, ke nganong kaywa, ke nankong kaywa. Paing masap si mayokum met, yok supeo met. Masap siya aklo yok supeo, wepen na masi metan, kung fan lang si metalan lom, wena kung lang si kung si fena. Masap na kayo walan mo siya, may luti na kayo walan may pala, anya masap luwing. Fingat tida na, tram kun commandment. Mga pacl drak fonila na ke masaplung. It's all about love. Vertical relationship siya nga din lang siya katin met. Horizontal relationship nga din lang siya metalanlash. Na kayo. Siya metalanlash nga. It's whoever you come across in this lifetime. Pangan never lom. Na even katli ka passion na ke masya may drak fonyak na ke me litilag tikin tres ka lang ito na pang ministry siya pagkatash nga. Kad som kadin na kadin akosten na ke inliang may tinin na. Nata machine shell kum gudey. It's love. Kaya kat kokosin masap siya nga, lang siya nga, makat liye finchak siya ke Jesus Christ nga, byproducts ke faith siya katash ka nga, good works. Mangan nan kat siya God, nara sifac ngan pa me or mawo nara lifetime siya nga katash nga grace dispensation of grace katnta sanin utak kat matlal funia na vingat te wi utak kat dasum na ya I kosma sham nya ke Daniel sapta ya foslong lakot na long lead course kata ga koyet but sequence of events ma futuristic nga simla dari aqua gitari kat sanin utak kat fin kat te wi utak singa desum na ke pel ye koshima kalimir ketene pel na kayo we don't want to get in there inge na kat palakin kayo Christian around the world are being persecuted Asia ini na yo Christian nga te utak pa bol for one American Elia ke ganayan waki Mashi mai taga ke 7 years of tribulation nga man na Elia yok tiki na masikya kinga na felon nara it'll be great for me and you katin follow na ke kaslan gat aulia lal fungi lela map pange purpose me driven map ka compass semai uskat ke mo chilash nga kadin me akollah na ke floklan lemo nara ke pelchingan kadata ka siba davala online with melam nga na sonral tikin treska na to ko yang at taga akketeyac Wednesday tosta sjette. Tigin kumlong ya. Tigin kumlong ya. Kalau. Kalau yung kalam ngin. Loan singkat. Ankin na me siya masya sisakluk. Kaya namnas wikat ka unso ko nga nagat first namin nagkakunong ko nagka Wednesday tosta
Ashette. Right, digin. Kada usod pelal na shum. Natukon na kat fasum na ke malutod na ke Wednesday tosta shette. Una. Lumalap nga lipsra akketeyac wobulum makumrela. Thus far, uskat menike pelsinge inchifil bena kashakat nga masima kadin loang na ke Luti silongwe pa kastan kada paye askalena ye nara sima ma akkalemiyak na siya yokit Luti si ken sewo ke ingeniklan god samsi singal ya fasingal kushin longolakos. Stay true to God and His word, no matter how bad the world becomes. Anak yung makalemiya damlin lafaga situation large mega dashkea lela kadinte urereyak lela kadinte pangon makadalistikikad nang lela kumin fashnamet ke ngamda lipsha male on a very good me rhythm ngena mayin ko makalemiya ke Esamian masap nga nage Torah kapende to siya kalemiyak yok ignawan sige mam ukukuma ege tustan siya pa takapege tastan ke samram kanyak pellong ulime kos masapa nara pa na ngara alena yok shibe ara ke sifac ma takage Deuteronomy ako singal dolu fakla el fakot na siwas manak amakos inenara in karangan ng walang may lorelan mas lowos ko sinakos masap singaul
Sales must have in your tabash lua. Bangan yok pay pelang flock in the room klamalap. Tigin kong kulamalap. Well, wana tigin nila kalaminga. Ngashi pay spelling kaksakin kat. Artlan mit na do wane ke pelchinga. Gata fact na mit. Summary na bagadaranga. Ishi be flock na magatram from ke tu stela gat. Sumral tigin ta. Inaksalye na ke akfalye na ke Wednesday an. May push lel da ka. Metalon me or foshina ke snel doli na wogade. Kapasyan benan na ke tostan. Ge foshina la kot na ke tol ngolan. Ta kadinu si kateship context na ke saptalon me or ntawa kiyan. Na ke kushenche na yok si matagashin. May tamalit ke max saptashnel dolu. Si be look long si. Ta ka ke metalon la kot fostolu. Ke chishil mata final olive. Matamalit de los taka na yorol. In look me shekshil. Fahk man na sheshla. Inge likiyac nge. E bie akollah takalom o e shafleyen fel. Akal fakya akalim me get takalom na shilbe me shafleyen fel. Na vingat liye to plangen ba takana ke foshakus fani ke shafleyen saptalong lakus ngen. El dakan la malitina wo in sang topuk ko me parables ke foslong liya takana ke kapin sapta singen. La ke suko shak fig me mit kulacnsap suaru. Na taka pena na ke saptalong me kos makatashken na ke me popolyak ke me matan singa wingen. Di me kos shilos lan met me kos tena lan met na silbet takana ke popolyak ke mit kulacnsap tolu. Naro ifingat liye to ko kushin siak ke metalong lakos fostolungan sign faga na piep linchaflan na ke kapasyan toplang na ke popolyak ngan wana lenta ko akalamina shish popolyak li me kos metiki maliti silal tikin traskal nga likiyac nga lanin nanan ko me matan fel sheep ko na kapin ma singe pagating kalim kela akollah sipa el kemet na kewa na si metamal insang tupuk metamal tuan na kadin likiye o ye si mametol sham kun na ke saptalong la ko tlongon megos na these are el taka sham kun pelu benget na el in line na ke ma me simne ke 7 years of tribulation chin na vingat liye outline ke meto arch malutut na lulap me kos pa outline ye gospel al meto ngem ta ke saptan me kos na ki kos me maliti lal final no sapta singal tolu sapta singal al kos na ta kana ke ma shafla singal ka tash ke na pange len mot ke ma Wednesday she pa ara me malutut lal ngan ke Mount of Olive singan wanan pangan kashmir fang mo Olivet discourse na altagali ki temple na fat na sin matamalutut ngan nga temple singan kan kanaw siyak la mana ke wangane raki ke adal ke siyak na mga chikyak niya ara topla la taka tana orientation nan audience lang nga choose na para leki na sikom kading kalim kela utakyak lan matlalal niya katat timta ke akketeyac upe may lakalim yang ke 7 years of tribulation chin pange masikyat na sin mwet choose nga year after year in the Old Testament major prophet minor prophet samsam kun masipangbang Messiah
masaya lataga moliko washliki me oyesh uchot final shikoshok shinge narata wanan taga arsh may lutut mataga run fairy shishnge 400 years of silence makalamia ke Luti laltik interest ke wiki meta gospel lal meto me malakai meto arshia angfuguta wang me prophecy shil betaga ke lucian yang fugun manaka wa ko guitar all of a sudden me son pepti shil taga woya pange taga from gunya ki shusla lal son Jesus mangan na palye popolyak mo prophecy ngan na akademia kel aisia palangan the masaya singe kalwania naingen al taga ke new testament mai pa masaya amet ngan sifena disengage mo tekom may endal expect mo masaya singe taga esalos laliki rain ka kolyak sin metrongan na chisel taga fa mo sigosha clashing up taga kenge pa share my marshmona tale nga somos la template lumo taga chum chel mo si in wiowos naro it's a spiritual freedom it's a me el taga nak sigosha kila inshian me ta bang tokosra sing te maluka. It's not the physical aspect. Shalom del shin matron by Shikosa Clammo. Shikoshok Shimai in an recommended ba. Go shin Tagake, Namashi Manga Ushotin. Daldenali. Rejected. And Waki, part of the plan. Aquaklan God, part of the plan. God was still in control. In Akfashila Mashel, the Fatnashel Abraham ke Genesis Saptashinal Leo. Through you, fell on the phone na ushe. Mtake mainche wo kat kapash church kapash na sila Abraham through spiritual purge issues like ang online God wana Jesus fact na sila Nicodemus naro mashi mafaket na sindalik na din God nga ke Old Testament ken masaya nga rejected el taga fulfill finchakshine sideline yaki side track yaki she'd na flocked na again. It's in the back burner ngayon time being na instrument si makadal man inge na ke lifetime singe pa church believers in Jesus Christ la kung choose ka Gentile manun Christ by Lord makininge na ngayon fahk Paing wo si ka Jesus Christ ngayon met ngayon follow pangifin track si malaki na sintalit na din ka ngayon through the me let kel usialos lalikian icheba sang masap ngan elosintie wana maton fel shayangan men pangan el rela circumcise talik mugul natal kan aklin ya metlal ngan well papa na taga ken New Testament men na ko mo forla aulia ka kat artlar circumcise keshben online God ilyak nine God kat put our faith in Jesus Christ nara kat kapas na kya akoklan God ke ngon na pangan masima klik na din God nga choose nga tinakilin. Nara ke il rejected ngan when ma pole lakyan na mika room sapta singal sina ke singal tulungan sideline niya gitrakta when na tenel tram kin get tenel sapta ya fostong lagos na galong lead course nga. Kasi pin pa ko nin yoklan God la she better go in the future. She be focus na get discipline niyan talik na din God, the Israelites. Those 7 years of tribulation, siya ba na topic to kadinli a sequence of event. Utakyak, rapture yaki God, 7 years of tribulation to go. Now 7 years of tribulation, but siya like from couldn't get. Saptalong lakos farang. Insang to pukushin siya. Tolu matako ko. Tako ke fos tolu ngan. Wana ipstrip tolu pak siya kushin siya ngan. May sign. Esikyak nga na sinjak simit katangan. Narang ako menanale in a line na kemasi ka din de force la audience like Jesus ke from sila nga it's strictly Jewish oriented.
May nevin ko matalal fungi siya mo siya ko may utak taligi kumete pala. Yay question. Na evin kom tena ma na aspe fin saksimo come ilya na ke yay question ngante pangan pelchima el cha kulukna na le rule fakya mo pangan ash. So nagetlik na tin choose kan specifically ash election siya reklatari sin God el electari 144,000. Pangan mede forla wanain missionary ke palan yay question and fakalik fell matayin forla awliya. We bear witness luo make fakya ngamo singal siye taletaga faka ke ya tolu tafa na enwa ke elos shiba molia mot ko ya mo witness luongan pa siya Elijah Moses. The God got a plan. Inge na focus sila koma pa kadinwa na matan lalman mit kime ko shne like a tramram kun dispensation of grace shine got tramram kun 7 years of tribulation shine either or in that two places you need to be ready pangama shine na ko ready for ka but put your faith in Jesus Christ. Gospel shine is preached to the ends of the world during that 7 years para chisel fakanga mit kom del na fosha Luti sa tayo tako mangan el tramram kun time period shima tenele lienga yeit question ako mutaklatari evin kom ke so mi kweye yeit question so mata ke sapton question ke singal algos ke revelation kuma li nanan ko kaya makatlaw siya ke me sapton ko fale kom li matawaken sapta siya ke ako from kinyak church belche sapton ko ke singal te kum te sipe long church manutak yak church ingen alta ka focus na ke nal fakya mo alla ash met floko pangen ash fin shak ke yen na kewa pangen masing na kataga inakfuto to yen na ke foshi na ke singal to lu pauta ka popalyak song na tokosra nan ka shaw fm o inge ash mata in for singal show islam la lo ja som in ocean nashin shiemet pushle de megar shelos lalfun el megar lanmet met Malimigos malal na uslam lalos the wangen oil elos ushaye. Malimigos ma lan met uspe safa shishlake oil welos. Met pushlail patlain daga oing elos nagaywa mutawaek in Mightily amutul. Keshun in fuwan fong shie pashalap shie pasha kashla efa met pushlail daga inge fasha. Fasha ocean nashil. Matayin first na kayo natalik akollah lam lalos. Napatayin lalfun ni Megor siya shoot. Elos fa mo som siya na sokat. Elos som may pushtel daga us. Matayin lal met Megor siya yung som na kafa. Oinge matayin lalfun na som mo oil lalos. Elos som may pushtel daga matan ni Megor malan met welal utsak na kikafen merito na kauli shangola. Evin gatti som nan matan lalvun ni Megor nan som shukoel ke pelchingen. Pangan kafufulan fela si magatashkingen. Pangan tala si magadin la focus na kekaslan God. Shkinan ko shikmelan lemo. Rapture siya nga leta ka namtay kebukan niya nga. Namit na kayo mamami siya lalal fungi, siyak na mo lalal fungi kele taka ng kebukan niya nga in heaven sonol. Naleso mo kanila church, sano yay question nga. Ma kayok na kayo ay sikyak na toko na leusta ka church. Nike Mount of Olive. Fingom liye kishinchiak kishinchiak mamit tamalutut ngan siyak silke saptalong lakos fos toluan Mount of Olive. Lefalok penanike
Siya wala taga. Lupufen lal we is pride. Siya pride lalan. Metlalal from the church. Na vinkat liye oyen me merit kepel chi siya pang yung ate sing pride ka krum singan sumne run siya usilan pride ngan wanan din na romantic aten pelchik kepel singan dal sumna contract dal rela contract sin maklon me krum a pride singan siya ngan siya na krum singan likiyac tauri siya ka wanan el sang me down payment sin securium tan singan na in maklon maling miya na singan luo bukul singan folok lang maklon yes maling miya na singan luo el som ako wen lan el som ako na le folok na run pride ishel na bangan en sigat sano nyen no bangan en simagat sano nyen na lakum ta sano rapture ko mark 7 years of tribulation ta folok silan krum singan inius pride singan pa shalayak lege chisel daga misha molya likiyac down payment sin mwet nukewa pange it's free it's gift it's a gift of life pang gospel singe crucifixion death burial resurrection man Jesus Christ pangan down payment si mal sang molala man nukewa siya matlalal fung in Jesus Christ alone faith in Jesus alone they were malone de mema it's a free gift kat mutasano el fact na si mataman nga so mako in fahk sin lom sin papa tamo nga folok singe pa kadinagan te wen na matan lal fun ni me gor singe sisla ke wel singe ke lam fur singe el signify ka ta commentary nga kalame fur dan sisla noel singe signify ngon lan god na even kat tiel ka ta sham from la chije ke sap talong la ko singe mana kayo wawangin la siya me kaslan god panganin god kay si mana kayo wangin la siya me kaslan god na ro popolyak si tako tukun ma singe matan sinyaw nge ito ka na met kuno kontolu ko met kulacnsap tolu el sang lapa fahk na el som el folok masinga na transition na ke met kulacnsap ka wabanang makatil shoot na siyong get lifetime singe me kumara ke na ke 7 years of tribulation singan papinangan e art me de forla fahk gospel and Jesus Christ na nga mo pangan mas may taka alat fahk na pala Mightily ministry si may from ginya ke foston ngol sina ke ang ngalon ko ke me maluto na hisen ngan la el chakuluk na na winni met ngan o met matuyak tuke gospel and dal mensis kan na mo laloso e vinatayak la kung kite met Christian kepolan 7 years en wakikum o met ngan mensis kan na ben o para chisel el fahk mo if you take care of these little ones kalme kung you taking care of me na ke lifetime sing ako mas kenge ala pos o ya magatin line out me akyokye gospel akyokye ministry in fact tokosra silan kat meta in for young na ke na Eric faka bakaslan gat sislan ngon singe balam signify sislan ngon kat in fact mapai lan gat we cannot do it without God the Holy Spirit when malan God the malan might na even God in sislan God ke ngonal or mawo el pride production again me seeds go fruits of the spirit naro me kumaro mi singin manifin kumte may ya si pang pachisel to book ke fosing to lunga na chisel fa ke mai nge ko staran to ko sin theater line she ka au she men me met push la she fa lem kesna na she na met push la fa tia ko nga tie dai kum del men los tina kula lam lalo sa tina kula naro kat nikin pel siya ina ganina kula pel na ko pang e yen la Luti fa mo
ela chijel de na samram kun tribulation get saptalong lagos ka mema tamashi magade fingatli in context literary context lan saptalunga ta na pangen the bottom line up front komina kunakula period yeshi dispensation grace kat ta kengen nge kaden for law yak lal fungi kadin we church utakya because 7 years of tribulation chingan you need to be ready second coming of Jesus Christ la kana ke man of olive na ran nan ka nake sheep and goat katsum nake malutu china ke tostan akalemye shifa nange kakshak ke shie met kulacnsap aru kakshak ke shie met kulacnsap aru medalon megor foshing lagos nake toingol na bange el shipetaga na tokosra lan kasao efa maoing ar shie met ma ako insom matayta ke shie fel na el bangun ma met kulacnsap lal esang elo sindiang malal na gewa el sang na shin kai shie fal na ge lapan kolal na shin shie el sang ipin mani kol lime kos tausin na shin shie el sang lu tausin na shin shie pe el sang shie tausin na el som na mechima is me kos kanel som raila shi pe sang lime kos mechima ita kyang tausin me luonga nel som shi pe lais na ge tausin lu mechima ita kyang tausin chel som na pugnya na bangai met kulacnsap aru fingatli ma poli sam na gel to mote gatli sham shok singal ya gatli machi je la kalme ke kapun me saptalong lal akos ke meto to gonna ke me akolalan matan lan met lime kos na ke matan lal fun lime kos ata na mana poli la kalme ke kaslan got by nine point cut katin mata ke malan got now when I fat mo pang it's monetary wise the the kapin managa wa chi se la kala managa wa wang le shan kaslan got managa wa wang le shan kaslan got so in context literary context na ge mit sap to lu ngai she som punya lu so mak yok ye elu she na ge in a spiritual sense na ge physical side of the house kum som na ge monetary in the physical side, in the spiritual side, kapag na kikaslan gata na, may kek na siuman, kung minang taga proclaim, may pangan mas may mole lang, may nakay wala, you're in this dispensation of grace, kung sum nag 7 years of tribulation, you need to stand firmly, proclaim the gospel of Jesus Christ. Panangan mas may sang muli ka tlain, pero nakay wala, kaslan ka. Kumete sumukan na, kutip sum likiyac ma, kumete sum fahk, proclaim gospel and Jesus Christ firmly fahk ke oye shi katash kengen nang banga kulacnsap lar kat so mak yokki fahk gospel na oye nga ete ka kun ko de alle kyanam ke mulutu china ke shenrian ngan to mi ke sum na ke shenrian ke ta na ke me aisha lam ngalalikush mit kulacnsap aru faithful wana pole la kalmya shil tomotian kadina ka naaru nani ke shafla katsum na ke shetyan na pange lalo shi makadil shulela aisha lang lalikos to ko penata na te allema kom daga inchi ombawana intaga ke malutu chinga nalle me inche pa yana shinka force me shinige force saptana phone chingan force me she sumnike wana no force chingan akos para la sapta long alal ko chingan me lalo pa yishin lalo pa ye mind sang akin chuwe ka me lalo pa yishin lalo she makad el shulela katkan daga woyak ara proilar sum lalo me
sang apet na ke kapan pat aishal from na shin kat nya akketeyac los nge los alu na shikelen na wa fat mo los kena eta Luti log ein akos masap log los fat mo los lang shinga insang na los masap shwos ai los inche una inalu na shik mweta shia efo kat in lalo LEUM GOD elfin tie me akatin tie mungo elfin tie loma na shish LEUM GOD fat na shilos when kepel kuos lalo kuos arona lang chilo shifena kuos akoshe met orit malowos lalo ora kuosin mongsa na kuos kaksakin en ya kuos nan kamo ngai long proi lowos ke lalo inge Pai kuos lalo kuos shifenara kuosin kayo kuos shuoli ne ten wena suko la krawani kuos laknalik nuk yok oe sang apet na fe kuosin oe oana fe ya kuos pangon mo Paing en lalo ya kuos nan kamo ngai ngan kun kain lalo si mga lang siya Paing talalos la siya kapur kenanan ka siwos aksikosyo kia met siya kos akketeyac samo na met marching trail usyak met sakasap mawang en lom siya na in lom siwos sang nuk na sin met siya inan nuk tia shangash in kasha met in siya lo sifen mana yok shipe si pang kataka na scroll through the motion akatena kasha met lasha ay papin na siya lipan nga ngakan takam ta fahk kaslan God ay vin wang en mo ganyan gas nga wang pa na siya it's empty fingatit or malantit na rin God nga daldaga na go through the me process o dalte na akfal yelo sin shukin kasha na pacl siya inin met mainin when I sin na loan kapria na mayta elos na kasha may din na usyak may na inlom siloso kasha may din na kemungoma dalta ko real na oye lalos yamatan kat maylos lalo si ma ngaban sil digin mekil digin treskal wikiyac masomla nganta ko Teshit ba ataka na infagil singam ta proy ngan mol kan na malan fel evin nga compare lalo si mga finchak na ketlen na kewa ke mol logo lake oye si ma tik na din kat nga rai siya lakalam nga kada lieta na evin oyelan kat te paus mol larso kat te prioritize siya oyelan kat na ke mol siya inge na nga kada ka pas na ke tokosra nga kada ko flapen na akol akan tanjing sham preach man kayo eving ate got pa hands and feet like Jesus Christ ke moching got pa mouthpiece got pa ambassador ke tokosra God ke dispensation ka dashking ai si ai lalle Pukla siya, sapta siya na itong mga si pangaw na kaya unmolon core. Mini Bible siya pangail, wana split iplungan, Old Testament, New Testament. Kada liya ako klan kat, may fact na siya, ay siya, ngayta na, ay siya may som liye, me, naman ka siya flaga, liye, Jerusalem, liye, mole, beyond 1,000 years of millennium kingdom siya. Iketla na siya, mana kayo so may liye ba na ma son liye get New Testament. El may pala siya malal som deep na ke oyang. Ay si fena fat na siya may tlaling mo oya ko sa shkangan. Tena wo na ke te pangan lalo pa iyo. Kusta ka lalo rela atom telangan o may tum telinga pa marching trail. Kung telte na invite may enanangan na inlom siya usan. Nada ka na si komisyon ito na, pape na ma,
katashken gat kain som now we have to sometime made amta didi kaslan ka if you got in chip by na get long shi ma vertical relationship shin horizontal relationship shin na shi matalam na kayo kaina nes maklenge na men eten akin choye ka na shi super mara gat ta ke mo chinge pa pa ne kadin glorify god na kaksakan al pel na kayo wa prime na shi le fahk in the meantime that fahk gospel la Mwe for laulia pang mas mga tashkenge na ne little step ma atol law ye kan shi pe summarize na interest kan mula malap ke mo shi pe lock ngan wiowos in the ko ye line cash ngan tai pangen summarize na ke line cash ngan lo malap ke pelo aflong na yung contract na met na ke me context we me iptolungan interest kal malap ke अगर इसके लिए मैं इंटरनेट का वो ना partner met commute makin met ngan pangan lona suma pangaliengan well kilo malap best don singat wala nga nakakain ko met ngan kung konok met ngan na lash bangan
Well, meeting nga fast na mitangan kay kaksakin kat game. Akollah wulom. Awi ka di ke kasi summary ke kunokon ngan. Uskat mera nakaiptolong kung akketeyac paketari. Nakatin tutron na miye kalme pa konyela. Nakata fasilik. Kafinawingan. Kaya kung gulo malap. Well, ang lipan klamalap. Me akketeyac ma ay slapeki resource sima ling la. KahsInKol na siya ng standard lesson commentary. Dawag siya introduction siya samsam kun na may business sale sum na India na elmet na yok siya si representing company lulap sum ke meeting na yok siya. Na ke saflayen session lala el for India kata me utenen ke city siya. Na el ta kanel soon and si ma mwet karangan mwet lepa. Samla lepa nga in Persia. Pag di se sikiyak tanan pa 8 mga anda ka dinala kainkin. Kan mga siyang afto donoro. Na lim tayo siya alana me tenderly all yellows with ma me leprosy ash masinde pa siya nga siya. Kaya mwet business siya nga tang liya me illustrakel ngayon lila tema fresh bange ilusuk kaya well na fact like I say miss I wouldn't do it either danji mal samsam singe el kai na arorek malala na masi mataka pa malakewa mga kong foto to leke kespen molin metlasha bange singa nasaman ke week singe fakla kat mo itataka de kat tuyensi kinanaklasha, ke oyelasha, katangon ko to relatari. Mwitle bange, in Jesus' name, should be some forward na kimama mweta to itlera. Nara, pangen masima, mwelutu chilash, ngam singeta kainta, unlock na siya katin sa liye, na ke effort of significance ngan. Ke listen context singe, sikiyak tel mo setting ke lesson singe sikiyak ke pelna me kafufosi inu dilan lem na shafla valen shafla na ke final week of Jesus earthly ministry lalabang kum sham kun na ke Olivet discourse singe spoken or written communication na Olivet singe taga na ke Mount Olive nara the Olivet discourse is a speech given by Jesus that appears in the Bible in Matthew 24 to 25 chapter. Napat damlipanil akalimidari ang apusiye mo kayo na inakalimila. Anan sila kun tala siti paden fakla anayin oye si ma akalimima efata kakamay sikya kipyaflayan fellow. Kile me Luti mapay wiowos ke weeks nga katlong ke kuno kon si ke tuesday na ke wala na lang gaslan gata na fact sila dam lilipan biya nga el sapsikyak mga ke in full 1 week ke Wednesday ke masidel bangon ke weekend passion week na mutawaek na ke Olivet discourse nga el set in motion dari in academia na ke fahk sign of his coming and of the end of the world. Pacl ke metolong wala ko fastolong me fakyan may ungaye may kayok ma efa sik. Parallel sikyak ke mark singal dolu fastolong ke singal dolu ay beluklu longol si fasit ko singal ya. Fakya fakla ke Jesus el mata final olive may tamaluto de los takana yorolin nuk mesyak sel fak manasish. La mainge sikyak nge. E pie aklin yan takalom e saflayen fel. Lemel mutawaek toplala insang me milo sin kekin. Paing karangan against deceptive sign
Mana kayo may kiyapalusle, kanin sign ma etaka, anan kiyapalusle, kanin pala sa to matele, orain sang kalyelos. Nakatsum na kemeto lungulakos, fos akos ng lungulan ko sinusiya ka tabang, may sam singe. Kimay ungaye, may kayok nge. Nga kelim yatari ki fos tolusya, kitiya sin matafinul olive. Na in pelsinge, el matawag shift, sam lala na ki genuine specifying genuine signs may sikyak nge. Napataka ki fos lungulit ko siya to yung limay ko fakla. Ta win na din mwet eleta ko oana sharo mo siya sharmalik apan la kasaw na phone katalep ni roto. Katina en maos mano misewe won makang mano miseo elo siya una oni we na fact na kita kalan lem win na din mwet fakla eti pat tukun me onga yen lening o fata efa losla malemo efa tili tia sifil galim itu eva patat leliki kasao e kosyan yenengengo efa lusyak leliki ensilos na moya kalan buwan natin mwet efa sikmeyen engengo e mwet na kayo finfela efa tang kelos liye wan natin mwet ilos takain kasao me fin pakan yengo keko e wala na yoklal pasyen mo ukukulap efa kasla e mwet natin mwet when natin mwet elfa sa paliklibufen lal na finfela na fon. Elos fa eseni mwet silososla silosol lal likiyac na kayo fela. Pange kata mama elakalemye me nakisign ma. Nara el should be sang challenge na silos na ki ready to expect the unexpected. Kat finsum na ke fastol ngolon gos ke medolong lakos fastam malsie katama fakeknen pa tasakta wangin medetala lense ka ausheta ka nge tie belubufen in kasao ka wen papa make fan na pa ito pelin ta kalan wen na din met efa oana ke mata likiyac in len lal noa katalen met digi sunod siya mweta mnguanim, mukula matanorek payak. Ne kena lensi manua el suang na fin oka. Elos tiena ito ki may sikyako. Ne kena sunod atako. E patya ko no lusle. E fa oingi pe ki pelsi wen na din mwet eletako. In pelsen, mukuluo, etako ni urekma inimeo, sieva utökle e siematana. Matandu e fatakani ilil flao sie me ilil sie fa sie e fa utökle e siematana. Kimaingi ko stawi e karanganan mayan ko stieta lenti lem lowos iletaka. Excuse me. Fana siemet ito ki pel siemet pushapash etaka na lom silaan. Kalem na ilang ngit na etiele la met pusapa siya. Inka na sa lik lom sila e utya. Kimaingi kospe, kosinin akollah, pangit keyword siya. Pel na kewa. Mayin wen natin may deleta ko, ki siya o makuos tiyeta ke. Pangan na ki samsam na ki katama sign ma likiyac. Nara limit fact, expect the unexpected. Jesus went on to illustrate with two parables. As you be fast na mit, in kanuse, papalyak luo, masiya shamram kun, pa lemistali pa na shamram ketari na ke, firchin singa ulma akademia ke metolong ulmi, or fastin kiskal dolu. Na laya pa shamram kun ke, papalyak ke met kulacnsap tolu. Mashamsam kun yak pena, me, la itiyak yang kainin me lapana silos. Narakat finan ka na ke mangen
nauskat meke mga readit fanatari kakkalemike mapkaslan kakkalemye anain sapta singim tawa kalia kinuta kana sisla Paing atin final judgment pakkalemye kimetolongul me wastoingul siya nagangalon kosnge kata fahk mo anain papalyak pangkata mo anain tiye lafa kya mange takay nakkalemye la lain si maka samsam kinyak nga esikyak napanganan si ma ngakum ininanale me takana ke akakatle katinkain orela akula singe inetala kinga takamtan singe inkain witavu makatashkenge asyang na yok silakye syang silak nge pa ngamatamalipan ilpalape sin kun ngan kufla tafula fall ngakum inakkalimsin matlili mat lala matwiyasha inkanakula pamalipan pangan kasha mga kanorela winke me introduction ayebe lesson context siya me ay shoot kasik pelolom nga siya unsa ko nga kadin long basta na dahil bito ani siya nga dahil wangin kipit siya ta ngayon sang mananganak ko yala transition na ke me anila nga pa yung akanu siya mo internet tigalaman doing something unorthodox ngayon na patay nga si phone siya nga ko flan ako nako internet ikaw nga Facebook Taking trace call. Taking dia. Kulak lumalap
Kamalap tablipan. Gulo, gulo. Makilimit ngayon. Lana i church. Well, pangan. Askar halom nage kafaklom ge introduction context. Wangan alle awon na kulum alla ke untaga ke matayin si maliang matle pangan alle kapas na wusin na ke makametaga akketeyac tuku kumkulum alla. It's like well, kamalap. Na iptolo pa kimalutu chingeta kumde kumakatayac yatari. Rapan nangyale me Mwe falalan multi singaya. Na ipsimet kanta ka ke saptalongol megas fastolongol singe tolongol dolu. Shamram kun na ke me the judge but nan ka singan. Pa kalimila me na ke nan ka sa flashing. Ki fastolongol sian fakla ke wen na din mwedele taka in wolacna lal. Wilipufen lal ele famata fin tron falet lal. En mwedin matan fal na ke wa fatakeni na yematal. Na ile fashelik mweta na ke ulu. Ana ke metliang sipa e shela sipliki kota ele fafulia met chuoswasa lepo pao leyot e met lelen lese. Na sham kunyak na ke pakatli ke fastol ngol singe glorious moment singe pa sham kun na ke me ele takka in wolacna lal. Ke sham kun yak anain kapsa yak ka papalyakin yak sip na ke code ka din maneni. El mutawaek in kain mutawaek sham kun na ke message chilan Jesus nge ke judgment na ke nanan ka sa flashing oyepen na ke salvation na ke molila. Na ora kalimila ke wen na din mwedele takain wolacna lal wilipufen lal ilefa matafin tron falet lal. Na pa fastol ngo luwa sigan sham ke na ke mwedin matan fel na kayo wafat takayni anan great gathering sirek na yematal na ilefa shelik mweda na ke uluwo singan. Ke fasi aktol ngo luwo singe pitse si malemel shalange pa when he will return. Ke fulok silal nge ele fulok not as a humble carpenter from Nazareth, but in his glory. The sight will be spectacular when the angel accompany the Son and we see him upon the glorious throne. Pafakla, ta wen na din mwet, ilapkran in daka, in wolacna lal, lan papatamal, wilipufen lal, na ilefa sang malayan in nasin, kay simwet, fal na gerek malal. Payan nga fact na wiowos, askatasin madingi siya, evatien na misya, nekena elostie, wen na tinwet, ileta ka in tokosra ilal. Kishamram kun takalan wen na tinwet nge. Shamram kun la eti e pat tukun mwe unga yen lening o, fat e fa los la malem e fa
tia sifil kalim itu eva patat lagi kasau kasyan yenenginga efa lusyak lalagi na angelos parang kata sign mga ready nga kifaklal sakaraya met palalange ku sefa kaing utkain falfal sima relic also going in ke iplu ku sefa kaing wana ke met lowos met elostara in kusushita likiyac in pacl tokosra usia lanjuda pelalai sabangan LEUM GOD elefataka eustubuven nukewa welal kita KahsInKol nga nang kakketeyac anamit nanan kasi as a judge for all the nation will be gathered in his presence napa samsiwok singal fasse ka stanza si David kakketeyac LEUM GOD tokosra siya ilsulela LEUM GOD fact na sin tokosra siya lemlak matasis kakleyot ne king afulia met lokaloklom yenium faklad polelma takat na kayo fatuyem dan Christ inanan kayaksel kaysisir fa ace molin rek malal kel molin mano fal na ke mana ke walara finnewo ka kuluk sisa lorek makun sheep coat in akie PST ke division singe kasralik singe matlalalfungi and matlalalfungi Jesus the judge will separate them while all nations are before him. He will separate individual for each individual is responsible responsible for his or our own salvation. Anin pun kasi nara kelsaman na ke faxing kat folok lendi na ke metolong limekos fasi na ke tolu na ke matan limekos palalfo na matan limekos ma lalmet mweda pangat separation chima likiyac ke PST ke last judgment na panip si meta anang ke fahk alam moy ke ipsak lo nga samlang kunjak ke sheep Ash invitation si anay nash Paing si pacl ke fastungul istakluk pa akketeyac ke fastungul lakos ngan na tokosra elefat fahk na sin mwet siya matalayot fasha ko siyakin siya wiowos sin papatamok fasha usui tokosra siya na akketeyac le na siwo siya ke patawan rekle fela na akketeyac singe takatukun me Paing singe invitation singe fakla mayen nga tamashin trel pangakketeyac siya ekos keteyac mongo siya bangan ngamala ekos siya menimmak nga siya met siya ekos likiyac na inlom siwos wangan nuknuklak ekos ese nuknuklak nga mas kos kasaya ngamtan presin ekos di yame may kaskan taka na ke pangan kata kasama katindiyatan inara namatawrela yanayin ashkisin siksika katara manginge na fustongul itkastongul ya nagatongul ya akketeyac masinga namachiwa swajelo siya fahk na si LEUM kange kat diye ko masin trel kat shot manom kamala shot manimum nge kat diye kom siyemet siya eslikom yak na inlom siya kawangan nuknuklom kat shot nuknuklom nge kat diye kom mas kamtayan presin kat taka na euro liye mange fin katara na sin elosya shiksin malik lemel fakla katara na sin apostol yung lakos na ketol yung liyasinge injilba na konye akketeyac la the sheep are at his right hand
and are identified as God chosen people. Ana nilos matu lepo leyot nge pa so lemo einer kingdom lala na mga akketeyac na silosa. Kaya cham ng kingdom lan ka ata, dito pa na likiyac. Kingdom lan ka ata existed from the beginning of time. Kingdom sila nge el manapayesi el tiyaik. Kat metlalalfungi enan lalfungi ke tokosra sila nge. Mayen el na mutawaek met el tiyaik. Oana ke tokosra ma tokosra finfella nge mutawaek na iruri mutawaek patatle. Bige fall of Rome bema. Na nakikingdom sila nge kasha pe elos mainin na ila kalemye acts of mercy oye kaleng mameta inkan oralenda kewa mange akalemye la kat finara oyen kaleng lasha tena alle kadin met na kasha komit na shanum ko mange ashish ka intelligence ashish when samsam kunyak nage finish simple acts of kindness. You can give it freely. Limit our personal involvement. Kadin to care for each other. Pakalim kaya salam malaykos fasitkos. Fakla sam mungunan mit margin shell. Usyak mat sakashap na mawangin lomsi nain lomsi was. Sang nuknuk na sin matya enena nuknuk. At tia shanga sin kasha mit incha lowos sifena. I salam malaykos fasitkos pangan. Listen and repeat it 4 times. Belakos pangan yok shipei. Na elusina sish anan practical guidelines in the discipleship. Listen pangan kat nake mana shishik nga kuminara insan kasha met wiesha. Then I require nga kuminara a mass amount of wealth, ka intelligence, ka abilities. Na pange sima akademia ke Luti singe. Kadin ka hindi masishik makat kan sang kasha. Kadin tema fana nga win lottery of kama lagan ma. He commends them for their acts of kindness to him, but they realized they did not have opportunity to do such kindness to him directly. Na mekal mi para ka samsam kinake ara nasilo siya shiksin malik. Falan ki fasangaulan fakta na tokosra ile fahk pahen nga fakta wiowos ke kosra maingi na sin siya siya shik likina kaya wasin matlik kosra na sik. The basis of reward rests on the act of kindness. Each individual believer did for other believers. Mange likiyac sin matalalfungi. Inoko kunene na sin matalalfungi siya. For in so doing, they did those kindness for the king himself. Anaki kumara na sin el siya shiksin malika mangi kumara na sin tokosra si the papa the marsin kashaw. Mga likiyac king unlan God in kashikum. Pange kata mamata ka nakalimi na sishke ipsyak lunge. Ipsyak to lunge samsam kun ipsitaringan pa nag-ship na masyak to lunge pa nag-coat. Samsam kun ki fasangal siya nag-fala likiyac pa rejection jeng. Nailefa fact na silo siyam dal lese fala likiyac. Kosya sil nga wiyasin God fala na ki esi siya fa furur. Mapat siya akketeyac na siya setan metlal. Kat finnan ka na mana sapay siya bang. For the goats, nani samsam kunya, those on his left. Samsam singi fakla.
these coats mingle every day as they did with the ship. Del pangon namo eten akketeyac milo sara. There's a cat papa to margin kasao. Elashelosle. And their judgment would be severe. Kayak na silosa. Ala no pena pa eh. One and middle crown the final judgment. Either kumashke right side as a sheep or left a goat. Na may sikya ka ba akketeyac ki method long limigos fos tolong lakos nge. Na tokosra leva fahk na sin mutjem daleyo. Fasha kaksakin wiowos sin papatamak. Fasha usui tokosra siya na nakoyak na wiowos eke mutawaek rectefela. Or eternal fire prepare for the devil and his demons, referring to hell and separation from God. Nakiramdam kun mo away with you. Pakketeyac kim metod migos fos tong LEUM inge fahk na wiowos. Kadena mwet siya kaksakin metlel. Akketeyac el na kinanan ka. El siya fahk na sin mwet wiel. Wangan supom akketeyac na ye matan mwet pa bafalat. Kadena mwet siya fahk na sin mwet wiel. Kumlal fon falilan forskninga in el. Akketeyac gange. Mayin nga tamashin shell. Hostia akketeyac. Pange masikyak na sin usingin na the coat. Ngamala hostia si manimak. Ngasimet siya hostia sliya na LEUM wiowos. Wangan nuklak hostia si nuklak. Ngata mas emdan presin hostia na diyame. Mama kuluk akketeyac sin tokosra singe. Sham kun not active evil doing. The masaman yak nge makatitala kat fail ka dinaramange. Pakketeyac ki fos tolong limigos ke tolong longos ki metolong limigos ke fahk mo. Mayin nga tamashin shell hostia akketeyac mo. Ngamala hos si manimak. Ngasimet siya likiyac na LEUM wiowos. Wangan nuklak hostia si nuklak. Ngamas hoskashiya ngamdan presin hostiyame. List singe kat finnan ka. It's not a comprehensive list. But it represents good deeds that people often fail to do. List singe akketeyac na siyasla. Anan manafishesh akat me anakatin pilesha kadin akfashye kapangon yokshipe kadin ransin mwet sin malik. Nara akketeyac ke orek matolis ngalit kosmo inge Mightily lak ngaita lakos mwet lowos ta ora na sinchisias orek legespen nikin lowos. Mamailos nikin orelang kan nakpnas na silos ta delfineta kadelara bangan mas manyak ke. Faklal pol na sil tomote. Fahk mo nga finisye mwet siya fahk kulukel in pelmet. Siya kuluki kalirek malal. Tajak ta kadil pakoten na sik. Mayin ngara mainge in nikun and salalal fungilak. But when believers neglect to help those in need, kepel sima kat pilesha in kashalos sima enina, awain nga kom siyakos Christ. Mama akketeyac nge el nga kom finteak fashe show a lack of love. Nara pangun yakat na ke mga katindeksin siya daloan na ke. Nalo siya tabuk na siya LEUM nga kataliye kumasin siya kamala. Kasimet siya kawangan nuklum kamas kamatayin presin etiya kasya ko.
Paing na tokosra fahk, paing nga fahk na wiowos, kikostia kasha si mwet liki nukewa sin inge kostia na si. Na inge fa sa payekle nagikay mapatpat. And mwet wiowos was ilos fa som kimul mapatpat. The evildoers also will be surprised at the king's word. Reality si mataka na siyashnge kadin neksinloan kimulitu chinge kadita kat kanita la ashenina na taka na siyash kadin kain te aray na katena liye enina ma anye matasha. Mange pashaman yak na siyash kadineta la pamalitu chinge taka na siyash mwen ke wiktariye 6 inch ya kapa kom fahk pa ngara manake o mama sa plan mo si sakelemi palemin mo sum ka kagan na malum ngan in me insan kasha mit mainina napakat taka na ke maon kosh mashman yak keminutu chinge tamli pa nga flokin bella na room klamala Tud na wowo. Archu konso ko daw. Tiging kumfuka. Kulo man lab ke akketeyac na wowo. Ngamo pangen akketeyac makamdasan no week kellen ka ta ko hakshafia kle na naro pela kete sumna ke kalien program ko life cash slash no you go. Sibe ispel en alle shui kaksakin gat kat loin na ke militi je ngata na got in na pay kadin flot na ke mapayalan gat. For lot na ke way of salvation ching. Put our faith in Jesus Christ alone. Repent. Or 180-degree may turn. Flot na room God. Na matake. Panga akollah sing. Kada si bakal mo ni Pel, sina may put is or her faith in Jesus Christ. Ngon man God ilya, may singan regenerated and born again. And born again. El akshuwasya, el justified. Kesho ben or malan Jesus Christ fin shakshin. El tila malan fell, man el converted na ke tokosra si matiging tres kalilakalan yang. And I adopted
co-heirs wala Jesus Christ na tokosra mapatpat kadash ke mo jinge na itala lefoloko may ngan si pang that's where our fin shock is plus ashke masing and floxing we're looking to that end but in the meantime God proclaim gospel ng Jesus Christ boldly God stand ke foundation lan gospel ng Jesus Christ boldly proclaim gospel pangan mga kadarangin na God being sanctified being na God persevere in these last days af may ka inakluke palalfing lasha Luti na wo mataga silti interest ka ngayon akketeyac o yema likiyac makataron on a daily basis katin reach out for the poor reach out to the needy yes got ends and feet got mouthpiece silan tokosra got ambassador na nga tigin interest ka nga sonol financiado nga me 1994 na 1996 kadosing wen kat mata ke nim kat mata ke o ye mol kat tinaloin na get ke shpen pakotin yoklan kat katarin chin katin share katin flok na ke akollah na ke floklan lem focus la sha in nashin kashaw papa bala shmon kadin na kadin tuku oyen matan lalfun ni me kosha ko ukwe oye shema mit kulacnsap som bukunye may dakyang nasil nakadin tero oye lan mwet me kot ushima som na ke shi pepay nakadin kuyo Amartin Chai, Kumusimana, Amala Kumisimanu. Makatarang connected Ben Akilin the Jesus. Elima na kayo. Elima na kayo. Laushe. Wala na lash. Shiepel. Completely out of this life. That's when they get glory. Glorification jeban tasanong. Na ifingat tim take na pang imminent danger. Ifingat take malalfungi imminent glory, imminent joy pakat. Kade kat ingan ingin na itala kada sumna yata mas may tagang glorified mano sa shin som eternal blessing. Fingat te may liashe. May revenil shik me may wonga iya pakate. Ashkel. Ragada ispelan Srui kaksakin kat ke mana kayo wa may kek na siya kay siya nakes makinyikat. Kulo manlap ke aslan mat na kayo wa tasam neral tikin tamiti tikin el tanga ispelan nakilin mait ne me nangafasang pelalan tagan ke kaliye. Dagral tamlay Kosrae kulo manlap asluman ne Mildred William kulo manlap ke asluman Nesha Klein, Tarilena, Tamlil Morris, Toshia Gulomanlap, Tamlil, Nepella Lar, Gulomanlap. Es kaifo. Ako flan select mit lang hefo. Umgan select tigin. Kalfash. Sumna nerol Terry nam tu. Gulomanlap Nevland, or the best Nevland, Gulomanlap Tamlil, Ranky, Tamtel Dalpe, Gulomanlap, Tigin McGill, Tamtel Terry. Gulomanlap. Well, deselect that, tigin kung gulo.
Kal bangan ngau shoot pala na room. Na kumara sham lumante mukali peke shi pro KahsInKol. Lumalap gloge malututwo ke conclusion chenge arsh position do luma staklukma me lemilala sipa academia ke metalon me gosh kachamram kun ki fostongol sie ay betongol akoshan fahk kian ba me el tokosra the king on his glorious throne na el shepherd chima shalik si paliki koda kaneni na church chima el determine destination na lan nukewa ma farening ke malutu chenge ke ram kunyak na kel tokosra isam ke pel chima pandias pala del da usilem na analenorela me oyena sarcastic si ma analen kasinsiyak ken na tokosra lala na naki Sham kunyak na ke el shepherd chinga en shepherd chinga el lays life in mija ke sip nadala. Na chinga en the one who said, I'm judged no man during his eternal ministry, becomes the ultimate judge at his return, one before almost a beer. Yokshibayan maluto chinga en, the gonna sikom. Siap tigat longing in now. It seems like Jesus is very far away. Anayin kademo me ngaten ayinin na maluto chinganingin. Nangako men na ngashikiyak hindi na maluto chinga na kaya nakalami na sikom ke o yesingin na akollah. Na akollah ala na yokshipe Wednesday akollah shamanyak na shamsham kunyak pagimpen lalfon ni me ko shala laltepan na akollah. Naraw maluto chinga ta kana sikom kadin kain akakat na ke takalan na mo wangin medita pel siya kausya nilem si fena del bufen katapa mo ke fun ako medita laki nga kumara makatara na sinwet siya makatangon no pulesh katara ma siap kimetan li kaksakin kat lemon li man ke katara nita pensi. Having said that, kapag maluto chinga ke kasing ni sa fahk mo, Jesus is closer than we realize. Nalala na si kuminte bangon mo, malutut nga, malutut. Mga matagal na ako yala kum, pinsya ka pa kadin kan rolay kunash kaya nakataye, pray lowos anin ka ni kestape, in kain okala malutut siya ngayon ko wos. Nan kan siya Stefana, fin kat sa fashik kan malutut nga, kat fin Sean Moti, kat fin Pulesha, nga Chari, na kada miss out. Na may pakom ta si Pekanan pa. Kat fin miss out, dik nata siya. Mwet ma entrusted care la na siya siya. Mga kasalak mga kaya nakalami kimulit ito. Ano nga kalami pa na kayo wata kala ko. Matit kan ka ice cream. Matit kan fahk makumgilong. Matit kan dafula makospelan ka at kalami kasigat kayo. Kamala. Alipan, pelo na siyong finash me fahk mamba makali ki pray. Makali ki skona. Tiging kumfart na may nag-proyan. Okay, Kyle, kumalap. Kataga ni pray. Kat kumalap na siyong katpapa. Mutawaek in the kain lasha, cut the kasik cash assume.
kaksakin en fastiki platform inge. En fastiki met wiers met een wikat inge. Kadak flatje kom, kaksakin kom. Ke oana ke omakam kaksakin. Fahk clash katakin lasin tutun kaslom. Ke kade fasilika katnushe katpapatamasin kasao. Kon nakman sa koema man matalom na fast na kewa. Ingan kolkat yan nakewa kat fastwe. Inka in karangan kat. Kadingan losyen vulvar kinuktukin maun lom. As min fahk ke gospel lom. Kinem kat faklom alap na siya. Amen. Tigin. Tigin kung kain en. Ankin na for frozen mashi. Wala. Skidi. Yeah. Kaya guluman lab matlas Kosrae siya to get art na technical difficulty o yigang nga unsu ko atari pro atari katrige ka dinen live cast lo so to kaya chat na sige Ska leave the studio. Ska leave the studio. kachibbe
Maliban, I'll just leave the studio.